do 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 do. Ni nga ta tsongo cintane menga ni kombela mbulavula na vona ya vuyela ya ni kavanyeta kama msirtani mingsorom gara lona FM na ku shaweta kola nga insala station shur kona ni mina ni kananga pet matebula ni wana smart wa jimo chitango mashingir tanwa jajana makuna na wandandazi itaga wana tri sukale no studio 1 hile masingi tamo liktesala na ko Africa wa bola wo melerso incindani Eric Mabasa kasika information of fika ligawara yambiri sekando kunjani mingsoromena kesa snele kuhlawula isitichilesi eka sekando tsabati magati tele leti mga tsakara kuba mi bulana ina to elese ngayimala kutwa sona eka nwina hindlela yele tsondukane tsaman kan bula kula ayile ngange ni masbo bangon bafika sweswi loko kan la kubula la bala kubula na mina asukoteki mina loko ndzeni nghena la nta ku hashini ni vulavula na vayingiseri lava nga ni yingisela amoyeni sena wehe wo ni yingisela ivi u ni bela riqingho ka 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi swi ta endla leswaku mina na wena hi kota ku va hi bula kahle hi twanana hi bula hi timhaka tihi kumbe tihi leti hi hetelelaku hi bula ha tona ni tshemba ku vana va le ku kumeni swivandla swo lomu va nga ta dyondzela koho hi ku ya hi ku hambanahambana ka tiyunivhesiti laha va nga endla swikombelo kona hi ndlela yaleyo va kha va amukeriwa vana lava n'wina va kha va tekiwa ku va kota ku va hetelela va tikuma va kha va yisa tidyondzo ta vona emahlweni va pasile a swi khensa sweswo a ni kha ni languta Free State va vulavula hi timhaka ta ku ve le ku tlangeleni ka ku va pasile ku ha ri na ntirho na namuntlha wa ku tlangela sweswoleswo 91 wa ti-percent ta ku pasa kambe lexi xi ni hlamarisaka ku tlangeriwa yini kwalano loko makumentlhanu va tsandzeka ku fikisa makumentlhanu wa ti-percent ta vana lava nga pasa hi tibachula ni vula ku timbana lava nga pasa hi tibachula va le ka 42% leyi nga half yi tsandzeka ku na fika half hambi hi languta hi ti-percent hambi hi languta hi tinomboro se a ni swi tivi ku va kha ku tlangeriwa yini ngo kuma kumbexani ku tele va lava va ngolo pasa hi sweswi swo arridzi kambe ku na ku didimbeta hi loko u sindzise ku yini mhaka leyi kumbexani nga yi langutaka ku ya mahlweni mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswiwani hi teka timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga ku mi ri na tona kambe laha ka hafu kubele awara ya 12 hi laha ni ngetere mi ta va mi kha mi dzika se loko mi dzika hi loko se hi vulavula hi timhaka ta ku na vadokodela lava va kombisaka ku vilela hi timhaka ta ku ka va nga thoriwi se xivutiso ku ta va ku va kombisa ku vilela hi ku ka va nga thoriwi hi mhaka yihi va yi langute hi tihlo rihi mhaka yeleyo ngopfu loko ka hi languta ka timhaka ta ku ka tiko ro fana na Afrika-Dzonga ku na vanhu vo tala va nga ri ku thoriweni ku na vaongori va nga ri ku thoriweni ku na vadyondzisi lava nga ri ku thoriweni a hi ri ha swimukela ho vula ku swi le ku endlekeni se swi vula ku swi lava ku terekeriwa hinkwaswo swoleswo ke kumbe vadokodela hi mhaka ku hin'we mi hi pfunaka loko hi tshika hi tlhavekile mo twa i nga ri swa n'we swi fanele swi langutiwa ku hambana a ni tivi ni kumbexani hi ta twa n'we hi ta bula na nhlamulo Mabasa muteki wa mahungu wa nhlangano wa Afrika-Dzonga kusuka le mbombela leyi endla xifaniso xo va kombisa ku vilela va kombisa ku vilela va langute yi Banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula a swi talanga liberation organization yi hanya malembe mo tala ku fane ANC yi nga hanyisa hi swona va hluvula lavo ka va nga ri kahle va famba va sala va hatile vona va tlhela va nghena ka mfumo va kota ku va fuma va tlhela va ha voniwa hi tlhe hi hambanyisa timhaka ta ku phela aka ANC a hi vanhu lavo tala ni ANC sweswi hana vanhu va miliyoni a hi hambanyiseni ANC na vavhoti se vavhoti va nga swi teki ku hi vona ANC a ku tlangeriwi vona hi ku ntima vona loko ANC swi ngopfu hi yona nga tirhiseka a ku tlangeriwi vona ku tlangeriwa ku tumbuluka ka ANC na ku va yi koti ku hanya malembe mo tala la banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela taka wena chi kusuka haleno a studio 1 ile Giyane Masingito Mall mingiseri Munghana Lonene FM sweswiwani a yiseni mahlweni ni tiri ku na vulavisisi byi ka komba leswaku tinhlayo ta va ka manana
ti le henhla swinene loko ti fananisiwa no ta va xinuna se na swoswoleswo vengeri loko se xiyimo xi te tani swi vula yini ke hi vavasati lava va nga langutela ku na voho va hetelela va tekiwa va va na mindyangu ya voho hi mhaka ya ku loko va nga tekiwangi va hetelela va va vavasati lava kumbexana ku nga vuriwaka ku i vavasati va muganga lava va nga hava munhu wa voho se xivutiso lexi hi nge le ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i ku xana n'we tanihi va xinuna ma swi vona ke leswi swi vulavuriwaka ku vavasati va tele ku tlula vavanuna ke nako mi nga tsakela ku hi swi pfumeleriwa ku ka matekanelo wahi kumbe wahi hi hetelela hi pfumeleriwa ku ti tekela wa vumbirhi ku wa vunharhu wa vumune wa vuntlhanu swi nga vi na swivulavula na n'we va xisati xana mi nga pfumela ke ku va teka ke wa vumbirhi wa vunharhu wa vumune wa vuntlhanu sweswo ke nako loko mi ala mi ta arisa hi yini se hi ta ndlisa leswiwani loko hi vuya mahungweni ya misava ya awara yan'we hi ta teka va xinuna ntsena ku fika hi hafu ku bile awara ya 13 ku sukusela hi hafu ku bile awara ya 13 ku ya fika awara ya 2 ta va hi kha hi vutisa n'we va xisati leswiwani swi va kona hi mhaka ku va ri loko munhu a nga ri na nuna wa yena swa boha i ta kuma un'wana n'wanuna kambe loko a kuma un'wana n'wanuna i ta va ri n'wanuna wa un'wana munhu se mirhi yini mhaka yeleyo hey ya ku ta tika la Afrika-Dzonga na le misaveni hi ndlela leyo i van'wani va vukhongeri byin'wana va kha va vulavula hi swoswoleswo hi ndlela yoleyo se eka 0860002543 u nga kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyo hi ta kota ku twa n'wangulo wa wena hi mhaka yeleyo kambe ke ha sungula hi mhaka leya ya ku madokodela va kombisa ku vilela un'wana ni rhumela hungu la ako ka xibedhlele xa ka Malamulele ku na siku va nga hlwela ku pfuniwa hikokwalaho ka ku va vaongori na madokodela a va ri ku dyeni ka khekhe ra ku tlangela ku velekiwa ka un'wana wa madokodela mina a mi fanele mi byalele sweswo khale hi siku leri swi nga endleka hi rona hikuva a va ta vanhu va lavo hinkwavo va famba ku na vanhu vo tala ngopfu va lavaka mintirho laha handle la swi ri ku nguma a dya khekhe vanhu va ka va twa ku vava ma swi vona ku swi vula yini a hi tekeni mingisirilo a ri wo sungula nhlekani lowu ka Munghana Lonene FM i nhlekani nhlekani mpfukeni Botpet hi pfukile minjhani eti hi pfukeni xikolweni na lembe lerintshwa xikolo xa mina lembe lerintshwa leri ka n'wena kheza lo xikolweni xa Hamshini ku updata matsundzuka ku hi rahle ngopfu hi mhaka geti leyi taku hi le ka Greater Giyani hi rahle mhaka le la ku vanhu va sa ya ku vaakatiko va hina ku ri geti yi sokini tanihiloko last ku na advert ya ti-company profiles na tikhampani a va submit ku ri va kota ku va benefita vona ka this project sa vanhu va South Africa xangoni already se yi kona leyi taku hi le ka Miyexe ya ka Mopani camp na Xingwedzi camp se project ya Xangoni Gate leyi ya Greater Giyani mi ta tsundzuka Botpet loko vanhu va ya Kruger a va fanele va ta hi Phunda Maria kumbe va ta hi le Phalawu so sweswiwani project advert yi kona and then anytime soon and then vanhu va le ku submiteni anytime construction kumbe businesses va ta sungula ku tirha vanhu va ndla patu va ndla mabridge va ndla tihotela reception already is there Botpet that's why last ni kombisini ku a hi mi lavini kwaku last loko mi ta na xibazana a hi swi laveni ku mi ta mi ta vona reception ya la Phunda Maria yi saseki ngopfu yi kona inside the group kwala ka Miyexe ya gate xini tena yona na ta hina like kwala ka va Mtititi hi tena resolution because ndatsundzuka ku na conflicts a ku ri na ku hambana mavonelo but we
with a resolution. Project ya sungula anytime soon, vanhu va le ku submitting a primary, and then project ya Shangon Gate ikona yi sungule ni xikolo xa mina. Na metro botameni kesi. Inkom 0860002543 antivi ku vontsematsemala ka mina kumbe na le ka weta ni mingisera wo vatwa ke kambe a ndzangi ni lava ku nghena kona hi ku ni chave ku swi nga endleka kumbexana vo tsematema kwala mini nga koho mavamanika 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka hi choni nin'wana mingiseri lo nhlekani Nhlekani ahe papa mina hi pfukile Khalanga miri la ku vulavula hi dokodela van'wana ku haleniwa hi Bush masayiti ya vo Akhonuku ya ndi xikalavito mara na ngomela ku vulavula hi un'wana munhu mi ri xikalavito leswi mbulaka swona kahle sweswo hi ku vona ka n'wina i vadokodela ankinga leyi nga kona Khalanga ku na dokodela loko va tsona a vanhu patient na loko a munhu loyi a va mbona ku vavisekile a nga ha koti a ku tirha ende leswi ndzi sonisaka swona swi ngo va phikisa x-ray va phikisa na vadokotela lava va humaka eswibedhlele vona va ta va nga ri na michini vo mu assessa munhu ku mu langutisa va mu endlisa swin'wana na swin'wana mara va mu vona ku munhu loyi u vavisekile a nga ha koti ku tirha ende i vanyingi i tirhisiwa hi khampani u tirhisa hi government a hi kombela maybe mi nga hi thakantsana mi fatekani mandzini maybe a va nga hi kota ku lulamisela a xiphiqo lexiwa hi ku i vanyingi va rilaka yena dokotela mina lexi kumbexani mina ka ni nga swi twisisi n'wina kahle mi rila hi yini ndo un'wana wa vona vanhu lava yini a doctor u hi tsona amden and a swi vona swa ku a hi swi koti ku tirha maybe u vaviseke a voko ra right and right yo leyi dominataka and a swi vona swa ku voko leriwa ben a ra ha tirhi ri khwalile loko ze ri khwale munhu loyi u disable vele ma vona mara a va swi koti ku hi lungisela ku ri hi kota ku hanya hi ya mahlweni njhe hi van'wani vanhu se n'wina swi mi khumba njhani ni kombela ku tiva hi swa n'we swi mi khumba njhani mina na problem ya voko ra mina ra right and ri vaviseke kwini ka elbow and ri jikile vele already a ra ha ri voko ra normal ra tikomba vele ku voko leriwa a ri nge koti ku tirha ma ni twisisa ri vaviseke kwihi mi ri kwihi entirhweni ri vaviseke hi kokwalomu makaya ivi loko mi vaviseka mi ri lo makaya ivi n'wina mi ya entirhweni mi ku a ma ha koti ku tirha a yi nga ri ku tirheni a mi nga ri ku tirheni a yi nga ri ku tirheni se loko mi nga ri ku tirheni leyi mi tsoniwaka yona pension i yini yo ya disability o mi disable n'wina loko mi vaviseke voko voko a ra ha ri kahle vele ra tikomba ende ra right leri dominataka voko lero vara na kamalo a ri dominata na ri nga tirhi se ni kambe hi ta mi vutisela ku leswi mi vulaka swona mi nga pfuneka njhani ta mi vutisela ende hi vanyingi xemo hi vanyingi moro ni vula ku phela sweswo phela swi hambanangi na loko munhu a vona ku a nga na ntirho ivi a ya ti vavisa masiva ku fana leswi va road accident fund va ri la hi swona va ku vanhu va ti tsutsumisela andzeni ka timovha hikokwalaho ku ringeta ku kumbexana va nga kuma xan'wanchumu se phela n'wa mi nga tirhi loko a hi nge a mi tirha a hi ta swi twisisa ku okay n'wa mi tirha se leswi a mi tirha a ma ha koti ku tirha hi mhaka ku mi vavisekile ka mina ku lo va nghozi xiyimo lexi va so a ku ri nghozi ya yini ya ku ndzi khomiwa nkuzi ofalo ni ba nsimbi a ni kotanga ku tiva ku va ni be hi nchumu wa kona nkama wa kona ni kumeka ni exibedhlele va fika va swona swa ku no a munhu loyi a vhele voko leri a ra ha koti
X-ray vele bayibona. Na ku ya vutisa vona va a swi khumbi va mani Saseka ni Manzini sweswo na swi khumba va nhluvukiso wa vaaki hi la ku vutisa vona ku loko hi ta va vutisa vona ku mhaka ya pension ya disability yi nyikiwa loko swi te yini hi ku xivutiso xexo loko ho kuma xihlamulo ya sweswo swi nga kota ku mi pfuna na n'wina. Swona wa hi karhata shem ende hi yena ntsena kama lowun'wana hinkwawo a hi ta hi famba kahle mara swi swa ku fika yena se ndi uzani tsona ku ze va yi two kuze kwa kambirhi Nemetweli thank you. Inongona ko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongona ko walowo eka ku tisela wona twi kusukisela kwala u nga va ku kha u yingisela u ri kona nhlekani lowu a khensa swinene loko u ku famba na hina eka nhlekani lowu nongona ko Afrika wa vulavula ntirhi hi lava ku va hi dzikanyana hi twala ku kahle xiyimo xi ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka ta matshamele ya swilo hi tlhelo ra timhaka ta ku va dokodela va kombisa ku vilela se ni lava ku ta twa xifaniso xa kahle kusuka ka nhlamulo ku kahle lava kombisa ku vilela hi lava tirhaka kumbe hi lava nga tirheki na ku va vilelela yini hi ta vulavula hi sweswo loko hi twa ku mahungu ya misava ora yan'we ya ta va yimise ku yini andzaka leswi tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Pholas kwala ka swihoko timhaka leta va minista ta ku tsutsuma na swibedhlele va cheka ku tswariwe vana vangani ne ni vona swi nga pfuni nchumu so leswiya mitirho ya tidokita na tinese vona loko va tsutsuma na mapatu lawa va vona tinghozi leti humelelaku va tshika leswiya swa ku tsutsuma na swibedhlele va dokita vona mara va kha va ku va nyika tinyiko ka vana lava nga tswariwa hi nkarhi luwa sweswiya swa ku taniya n'wana xi ta swi vona ku xi nyikiwe nyiko xi nga voni xi nge swi voni butipheta va tsutsumi na mapatu lawa sweswi ku na tinghozi to tala leti nga humelela va na mhaka na tona vo va busy na swihlanginyana va tiva hi swimhaka ta vadokita letiya tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku haxela wona twi kusuka studio 1 hi le Masingita Mall again hi laha hi nga kona ku horile ku na mapapa ko kahle a ku hisi ku kahle kambe hi ku tumikisela wa mina hi le ku vulavuleni timhaka ta ku lembe na lembe minkarhi ya ku tala loko lembe ri sungula ri kutani ku ta va na ku kombisa ku vilela ngopfungopfu hi va dokodela lava va nge vo a va thoriwangi se xivutiso ku va ku hikokwalaho ka yini swi fanele swi va na ku kombisa ku vilela ku thoriwa kumbe mathicara na lavan'wana va nga na tidigiri va ngo lo tshama vo lo swi mukela ku voho swi nga ha ndleka va thoriwa kumbe va nga thoriwi kumbe madokodela vo twa nga ri swa boha ku va thoriwa i cini xi endla ku swi hetelela swi twa nga ri voho va na mfanelo ya ku kumbexani voho swa va fanela ku va thoriwa ku tlula lavan'wana matitwelo ya hi wahi 0860002543 ku na van'wana va nge le ku machini sweswi ni vulavulaka va nge va le ku ta nyika premier wa Mpumalanga kolomo ka mavhiki mambirhi ku va famba hlamurini handla ka swona swin'wana swa leswi va swi vilelaka swa ti-overtime leswi overtime mfumo wu nge le ku lweni na swona hi mhaka ya ku vanhu vo tala lava va nga na mpfumelelo wa overtime va koka milenge hi nkarhi wa ntirho wa nkarhi wun'wana na wun'wana va rindzela ku ya va na overtime mi kuma layini yi kha yi tshama yi lehini dyambu hinkwaro van'wana va kha va dya khekhe ku fana na le ka xibedhlele xa ka Malamulele mara va lava ku ya kuma overtime le makumu leyi a ni ku be awara ya mune kumbe nkarhi lowun'wana va nga wu tirhiseli hina a va wu tirhisela vona va kha va dya khekhe njhani sa hi ku tumikisela wa mina le ka 0860002543 ku karhi khale ta va ka hi bula na nhlamulo a hi nyika xifaniso ku kahle lava terekaka ve ri va terekela yini madokodelo swi tiveni ku na n'we mi kwala ka ikhonomi ya Afrika-Dzonga loko ntirho wu nga ri kona wu kona ka mathicara na le ka n'we swa mikhumba kambe n'we mi ri yini nhleka Pete Mpfukeni hi pfukeli papa minjhani Akam lalaka John Maka hi ku ya hi mina loko ni swi langutisile ku tirhaka ka vo madokodela
madokodela va nga fanele va tirheka mara loko va kha va tirheka na vo va swi tiva ku va tirhekela mara va nga fanele va tirheka hi yini loko ni vula hi ndlela leyi ni vula ku ku na vanhu vo tala lava ka va nga tirheki ene vo va thwasele mhaka vudokodela ya va vona lava nga va tirhaka va tlhela va fika loko va lava ku ta pfuna vanhu va fika leti va ku va ha tisurgery swa va tsandza ku nga pfa va endla va nga swi kota ku ti tirhela ntirho wa vona wa vudokodela loko va nga qachiwanga loko va fika nkarhi wa ku qachiwa va qachiwa va fana na phela van'wana mathicara na lava nga dyondza mintirho ni lava humaka swikolweni na vo va lava mintirho a va fanele va nga tirheki va swi famba kahle swilo leswi ni vona ku na xihoxonyana ku tirheka ka vona kumbexana va terekela ku lava va nge le ku tirheni va tirha ntirho wo tala ku ve mfumo a wu fanele ku kha wu thola a wu le ku tholeni ni ngo ka ni nga tivi hikuva ni ri Mpumalanga na la Limpopo ni nga koho la Phalaborwa la sweswi la ni nga ko xibedhlele kumbe ni nga xi vula xibedhlele xa hina xa Malaji Phalaborwa madokodela ya koho mhaka ku loko u fika laha a wu nge fiki u tshama nkarhi wa ku leha kuma kusukela ka number 1 na number 2 na number 3 na number 4 ku na madokodela hinkwawo loko mi suka laha mpfuniwa laha va mi gwenetiyari madokodela ya koho se swi tsandzele Mpumalanga ku va za va tirheka hikola ka yini a ku langutisiwi loyi a nga rhangela vo madokodela kwale Mpumalanga kwale leswaku loko vo kuma ye loyi a nga hlamulaka hina hi nga vulavulela hinkwayo za ripela kumbe lexi a ha vulavulela va kuma ye ku famba yini ku za madokodela ma sungula ku va tirheka phela ku tirheka lowu a vo ta hinkwavo ku na wun'we loyi a nga sungula ku a yena na tirheka ta za hi qachiwa va ta va qacha loko vo va nga va holeli ke phela ku ta va na ntirho kulukumba ku hi qachiwile mara a mfumo wu hi holeli se a va langutisi dokodela loyi a nga rhangela vona hi yo mhaka kha hi lava nhlamulo lava ta kota ku hi pfuna ku hi twisisa ku lava va tirhekaka hi lava tirhaka kumbe hi lava va lavaka ntirho na hi ta swi teka kusuka kwalano kusuka sweswiwa mara loko ni twa phela to ku hi lava pfumaleke ntirho va pasile ntirho wa vudokodela mara a va kumi ntirho loko ta fika nkarhi va kuma ntirho va ta wu kuma a wu ngo tshuki fika u kuma ntirho njhe so mara va ta wu kuma leswiwani ku laga loko ri lava va nga ha ntirho ku terekela vo va ku kumbyani va tsakela ku tereka hikuva a ni ngo un'wana n'wana le ku lave ntirho se loko ho tereka tiko hinkwaro swi vula ku ri nge fambi tiko leri ku tele lava nga tirheku sweswo se ku fana na vo va nga thwasela un'anga phela un'anga lebyiya va nga thwaseli un'anga loko a vo swi kota vo pfa va endla tisejari ku vanhu lava nga te va kombela ka pfuneka ku va ko a nga le ku se va fika va tirheka wena loko va nga ri ku tirheni wa swi vona no ni khensile phete ni ta ku lembe leri ni cheko hi sungula ku vulavula na John Makamela lulekani inkomo papa khensa swinene 0860002543 a ni tivi ku nga ku ri na mavhengele ki a ni lava ku vulavula na sisi Nhlamulo Mabasa hi twa ku vo va ri yini ve le ku voneni ka yini loko hi kha hi languta ka xiyimo lexi xi nga ri ku endlekeni le a Mpumalanga hi ndlela yoleyo leswiwani swi ta hi pfuna ku hi kota ku va hi anamisa miehleketo ku na loko hi vulavula hi nga vulavuli njhenjhe hi vulavula hi kha hi swi tiva ku hi vulavula hi yini hi ndlela leyo a hi hundzeni le mavhengeleni kusuka kwalano hi teka sisi Nhlamulo Mabasa la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ntiyiso mingisero munghana lona FM yo mhaka sweswi hi ri na sisi Nhlamulo Mabasa muteki wa mahungu wa nhlangano wa haxo wa Afrika-Dzonga va nga le Ambombela le sisi Nhlamu i nhlekani ni amamukela na ku vuyisa ka lembe lerintshwa xana lava va terekaka va ri madokodela hi lava va tirhaka kumbe hi lava nga ri ku tirheni na koho xitereko lexi va nga yini botsete nhlekani eka n'wina nhlekani ka vayingiseri eka madokodela lava nga lava hlangahlanganile ku na lava a va kume tibasari from xifundzankulu xa Mpumalanga lava va yisiwe Cuba for malembe ku ringana 7 ku va va dyondzela vudokodela ivi va tshembisiwa ku loko va vuya va ta kota ku tirha va sungula ti-internship ta vona community services ta vona ivi endzhaku se va thoriwa tanihi madokodela ya nkarhi hinkwawo eka swibedhlele na titliliniki to hambanahambana laha xifundzenikulu xa Mpumalanga kambe ku ze va teke xiboho xa ku va kombisa ku vilela hi ku swi na tin'hweti if not malembe mambirhi va karhi va kombisa ku vilela laha va nga va na nhlengeletano to hlaya na ndzawulo ya rihanyo va kombisa leswaku endzhaku va va kume xileriso leswaku va nge thoriwi hikwalaho ka swivangelo swa karhi va kombisa leswaku a ku na mali ya ku va kombisa ku thoriwa Butheti ka van'wani madokodela lava hi nga vulavula na vona va kombise ku swi va tikisanele ka mihleketo
hikuva va dyondza kwalomu ka nkombo wa malembe ku ri na switshembiso leswi va nga nyikiwa swona kambe namuntlha ndzawulo ya rihanyo yi tikomba yi nga ri ku va tekeleni enhlokweni ka swivilelo leswi va nga na swona kambe ku hatleka ku heta nkarhi Buset na un'wana wa madokodela loyi a nga khumbeka hi mhaka leyi ni ta n'wi veka eka riqingho ku mi kota ku vulavula na yena hi vuenti mi kota ku twisisa ku hikwalaho ka yini swi swikerisa ka yini swi ku ze swi fikela laha swi nga kona mi nga hi khomela nyana Buset. Okay, no. Avuxeni. Aye dokodela minjani? Avuxeni Buset na vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene hi siku ra namuntlha. Hi tshemba ku nga mi hi ke xinkarhana. Leswi vavaku swa ku na lembe leri nga hela a hi ri swin'we laha hi karhi hi vulavula mhaka ya ku fana. Se na namuntlha hi hlangana futhi. Loyi mi vulavulaka na yehe i dokodela Mnisi. Namuntlha no vulavulela mina ni ri ndzexe, ni vulavulela madokodela hi ku angarhela South Africa leyi hinkwayo. Se siku ra namuntlha hi vulavula hi timhaka ta xifundzankulu xa la Mpumalanga. Laha hi kumaku ku ka South Africa hinkwawo hi hundza more than 500 wa vadokodela lava nga heta leswi va xi vitana community service. Laha sweswiwani va lava ku mintirho. And vanhu lavani va lava ku tirha ka mfumo. Hi swilo leswi ni lava ku swi fikelela ku mi swi twisisa. Vanhu lava va nga tibyela ku va lava ku pfuna xifundza xa hina hinkwaswo hi ku angarhela. Hi vona va lava ku tshungula vakokwani wa hina. Hi vona va lava ku cheka ku vana va hina hinkwavo va kula kahle. Hi vona va lava ku dyondzisa vanhu swilo swa ku hambanahambana swa ku fambana na rihanyo. Va tinyikele ku lava ku tirha eka mfumo. Eka xifundzankulu lexi xa Mpumalanga va kume leswaku more than 50 lava va nga koho hi lava va nga yisiwa hi mfumo hi tibasari ta ku hambanahambana ta ku va dyondzisa. Va kona lava va nga yangi hi bazari I think it's approximately 39 loko no mi byela tinambara ta ku helela. So leswi swi vula leswaku a vo kuma ku homa lava ku tirha. Ne lava va nga le ku tirheni na swibedhlele sweswiwani va nga mi byela ku himpela ndhawu ya ku van'wanyana va kota ku ta yi koho hi ku ntirho u tele. Ene leswi hi swi lavaka leswaku vakokwani va hina vamakwenu wa hina vana va hina vatswari va hina hinkwavo va kota ku kuma rihanyo lerinene. Kambe dokodela Mnisi na mitwa sweswi kambe mfumo loko wu tsa a wu le ku va tholeni wu mi nyika xivangelo xa yini? Yi twa swivangelo swa ku hambana mara lexikulu lexi twaku i swa ku va ri a ku na mali. Mara ntiyiso hi leyi loko hi languta ka swilo hinkwaswo laha misaveni rihanyo hi xo xa nkoka. Hi nga langutisa ka tindhawu tin'wanyana laha ka ti-budget ta ti-treasury ku ri mali hi nga yi kuma kwini ya ku ndla swa ku rihanyo ri va kona. Hi ku loko hi vulavula hi swoho laha misaveni na laha la South Africa vanhu va ta kota ku tirha njhani kumbe va kota ku hanya njhani va nga ri na rihanyo lero helela. Loko hi ni vula so ni la ta vulavula hi timhaka ta ti-economy na swilo swa ku hambanahambana leswi kota ku humelela loko ntsena vanhu va ri na rihanyo lerinene ra ku helela. Hi swo swi endla swa ku hina as community ta ku hambanahambana hi kota ku kula hi kota na ku hi va ndhawu ya productive ni vula tani ku economy ya hina ya South Africa yi kota ku tiyelela hi mhaka sweswo. Kambe loko va ku va ha mali a mi va tshembi? Sweswo ni nge vuli ku hi koho kumbe hi kona tibuku a hi se ti vona hi helela mara leswi hi swi vulaku yi fanele yi ri koho ndhawu leyi va kota ku langutisa ku ri mali leyiwani swi na hi yisa tlhelo ra hala na hala manitwisisa. Hi kwa maheteleni va le ku langutani na mathicara na vana va xikolo veri va manyanini titlilasini va hava madyondzisi lava nga enela. Vaongori na vona va vula sweswo ku tinese ti le ku kayiveleni. Se mpela ene hinkwavo vanhu lava na nkoka mara lexi ni lava ku xi vula xin'wanyana loko swilo swi nga fambi kahle la ka hina swi ya helela swi komba swa ku vanhu van'wanyani ni swi vula njhani swi ta endleka swa ku hi va na ti-litigation na ti-lawsuit ta ku tala ta ku huma ka community ya hina va nga tsakangi rihanyo leri nga kona. Ma swona se loko swi te taniya la swi langutisisa loko ku a hi na vaongori va ku enela mali ya ku lahlekeni hi tindlela tin'wanyana ta ku famba na ti-lawsuit. Mara loko hi ri na vaongori va ku engetela or va ku yenela ti-chance ta ku hi kuma ti-lawsuit na vanhu va nga tsakangi leswi humelelaka swibedhlele na le titliliniki ta hina swi va swi ri hansi ma swona. Se ma va byela sweswo? Manjheni va yenela ya va byela na sweswi ni yimela hi lava ku ta va byela sweswo. Hi ku hina a maheteleni ka siku a ho seketela hina ntsena as vanhu hi seketele xifundza hinkwaswo kahle
Afrika-Dzonga hinkwayo loko hi vula hi timhaka letiwani vamakwenu va hina vakokwani va hina vatswari va hina hinkwavo lava hi nga na vona seketele vona hi kun'wana na un'wanyana ku va ku ri na nkarhi wun'wanyana a nga tikuma a lave ku ya xibedhlele kumbe a tliliniki. Ku na kun'wana ku vulavuriwa hi timhaka ta ti-overtime ku na circular number 2 of 2005 yi che withdrawiwa a ku ri na xiphiqo xa yini kwalaya Ahee Bootset. sis va fambini dokodela Va fambini dokodela va va kombela staging tanihileswi va fanele va hlaya memorandum. ni twa nampundzu loko mi kha mi vulavula na van'wani laha ka TV van'wani va kha va kombisa timhaka ta ku vo va lava ku na xiphiqo xa ti-overtime na yini ve ri ku endleka yini Va ri laha ka ti-overtime ka madokodela lama already va nge le ku tirheni aswibedhlele va lava nga le ka ti-internship na vana va sevhaka ti-community services ta ti vulaka va ri hi weekend loko va karhi va tirha kumbe hi ti-holidays loko va tirha ku ya hi ti-contract leti va nga ti-sign va fanele va hakeriwa overtime yo karhi kambe ndzawulo yi kombisa ku ti-overtime letiyana to ta khanseriwa va nge he koti ku va hakela va fanele va tirha ene mi karhi mi tsundzuka Bootset ku swibedhlele swa mfumo a swi fani na swibedhlele swa tiphurayivhete ka mfumo u kuma ku ri na nhlayo le henhla swinene ya vavabyi ende hi ku ya hi laha va nga sayina ko madokodela the oath leyi va nga yi sayina hi ku va nge tshiki vavabyi va ri koho va ku va lava ku chayisa va fanele va meka sure ku va va pfuna before va chaya se va kombise leswaku sweswinyana ku va va komba kumbe va komba hi ku mavulavulelo ya vona exikarhi ka madokodela na ndzawulo a ve le ku twananeni va decide ku va ta pfuna ku tirha hi 8 till 4 whenever nkarhi lowu va fanele va tirhaka wona se le ndzawulo yi kombisaka leswaku hayi sweswo swi nge pfuni nchumu va ta va tekela magoza na swin'wana na swin'wana kambe va kombisa leswaku na vona tanihi madokodela va na timfanelo kambe lexi vavisaka swinene Bootset laha xifundzenikulu xa Mpumalanga i ku i xifundzankulu lexi hi khegelana na tiko akelani Mozambique na tiko akelani Eswatini ni nga mi hlamusela hi xitalo i swilo leswi hi swi vonaka masiku yo tala loko karhi hi ya switori hi swi vonaka laha u kumaka etitliliniki na swibedhlele ku na nhlayo ya le henhla swinene ya vanhu lava sukaka Eswatini ne le lava sukaka Eswatini ne le Mozambique ku va va ta kota ku pfuniwa ivi tlhe va tlhela Bootset ni nga mi hlamusela ku kusuka aka muganga wo sungula loko lowu nga khegelani na ndzilikano wa Boragate na loko u languta hala Eswatini embuzini le ku tivekaka tanihi Samora Machel monument ku na muganga wo sungula mi nga famba about 2 minutes ivi se mi le tikweni ra Eswatini miganga leyi nga akelana na tiko akelana Afrika-Dzonga kwale vambuzini vaDzuzuma na tindhawu leti loko va fanele ku kuma swa rihanyo va kuma swa rihanyo laha tikweni ra Afrika-Dzonga Bootset leswi swi endlaku na vatirhi kumbe madokodela hambi ku ri vaongori va tikeriwa swinene loko va fanele va tirha na loko mi endzela titliliniki leti mi kuma ku na nhlayo le henhla ya vanhu lava humaka matikweni le handle leswi endlaku va na ku tikeriwa se ma swi vona loko va karhi va kombisa sweswi va kombisaka swona va tlhela va vula leswaku va tikeriwa hikwalaho ka nhlayo le henhla va fanele va langutanaka na yona hi siku na siku kambe ndzawulo ya rihanyo a yi va tekeli nhlokweni ku fika sweswi n'wina mi se yi kuma ndzawulo ya rihanyo va ri yini ka nkarhi wa sweswi Bootset loko ka ri vulavula madokodela va va nyika papila ra swivilelo MEC Manzini va confirma ku va ta kota ku nyika interview loko va heta ku amukela papila ra swivilelo ivi se va nga ta kota ku bula na hina va hi hlamusela ku hikwalaho ka yini xiyimo hi va swona swa ku ta yisiwa ku yini mahlweni ni mi twisise swa mina khenseri swinene famani mi yingiselela hi ta swi twa ku swi fambisa ku yini inkomu Bootset inkomo sesinhlamulo mabasa mteko wa mahungu wa nhlangano vaxo wa Afrika-Dzonga laha nge le ku landzeleriseni swinene xitori lexi xi khumbaka vadokodela a ni mi zondi madokodela ni kambe swi tiveni ku na n'we mi kwala Afrika-Dzonga kwala na mathicara va tirhaka kona kwala na maphorisa va tirhaka kona kwala na vaongori va tirhaka kona kwala na vamabalani va tirhaka kona lava na vona va nga ri ku na mintirho va yi lavaka na mintirho se swi nga ndzi nga ri yo va ya n'we ntsene n'we mi fanele mi tekeriwa nhlokweni ku tlula lava a hi tweni ni mavhengele ku mari yini ta teka riqingho ra n'wina ndzaka swona hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku nga ri khale hi ta ka mahungu ya misava awara ya n'we na mixo Justice Mashims xana wena u ri yini ke 0860002543 timhaka leti ta vadokodela leti na kombisa ku vilela na swiphiqo swi va hlanganaka na swona un'wana madokodela na swi tiva ku mani yingisela fona ni hi twa namuntlha ni mi twa ku mi ri yini hi xiyimo xo tani
nan'we van'wani vatirhi mi tirhela ku xiyenge xa rihanyo mi angula mi ku yini ku xiyimo xi te tani un'wana mi yingiseri hi lo nhleka enhlekani Bootpet na vayingiseri va Munghana Lonene FM. ayi Mina ni lava ku yima na leswi madokodela lava nge le ku swi endleni. Reason ya kona i ku loko mo languta van'watipolitiki i vanhu lava va endlaku ku madokodela ya hetelela ya fika lava nga koho aka siku ra namuntlha. Hi ku loko ti-manifesto ta vona ti karhi ti vulavula loko va haganisela vanhu ku lava ku voteriwa va ri hi tele ku ta mi khiriyitela mintirho. Loko mo languta vanhu hinkwavo lava nga laha ka Government of National Unity hinkwavo a va vula timhaka ta ku hi ta mi khiriyitela mintirho hi ta mi khiriyitela mintirho. Sweswiwani i nkarhi wa ku va fanele va endla switshembiso leswiya va nga swi vula swa va tsandza va twa ingaku va ndla ingaku swilo leswiwani swi endliwaku hi madokodela lawa i swilo leswi va nga swi tiveki kasi i nchumu lowu vona va ngo lowu sungula vona hi voxe hikuva va tshembisa vanhu swilo leswi va swi tivaka ku a va nge koti ku swi fikelela. Hi leswi swi endlaku ku namuntlha hi fika laha hi nga koko vanhu va hetelela va strike va strike hi ku va ri va tshembisiwile na loko mi yingisele dokodela wa karhi a vulavula va tshembisiwile. Loko va tshembisiwile loko se swi fanele swi fikeleriwa swilo leswi va nga tshembisiwa swona va jika majeni a va ha lavi ku va nyika swona. Hi swona swi endlaku ku ri ku va na switereko leswi swi nga kona namuntlha ku fana na ku van'wani va yisiwe ne le Cuba va dyondzisiwa vudokodela mara se a vuya a ma ha n'wi tholi a ma ha n'wi yisa loyi ma swi vona and then va tlhela va ku no and loko va ha va tshembisa va ri no loko mi famba mi ya le mi ya dyondza loko se mi pasini mi ta vuya mi ta nghena ka ti-internship loko mi suka kona mi tirhela community kusuka kona hi ta kota ku ri hi mi teka. Se loko se swi fanele swi fika ka process ya ku va tekiwa va ri a ku na mali hikwalaho ka yini mi tshembisa vanhu swilo leswi mi swi tivaka ku ri a mi na mali ya swona swi ta mi tsandza ka mindzuku. A hi veni na ntiyiso munhu loko a gangisela ku lava ku voteriwa a vulavula timhaka ta yena ti twala a swi veka swi va rivaleni ku ri mina ni ta kota ku leswi na leswi swilo leswi a nga ta swi fikela i nga vulavuli swilo leswi swi tivaka ku nge koti ku swi fikelela. Hi swona swi endlaku ku hi va na problem tanihi hi Afrika-Dzonga. a ni mhaka leyi nga endliwa hi vakulukumba lava va Premier League ma va tiva Premier League i ntiyiso ni khensini mo hi to van'wanyana enkombo ta mina nkarhi luwa Mpumalanga a yi ri mavokweni ya mani nkama luwa Free State a yi ri mavokweni ya mani nkarhi luwa North West a yi ri mavokweni ya mani va kha va ku yini Premier League se va ku hayi ta mi teka mi yisa Cuba mi ya leteriwa madokodela va vuyile sweswi va nyikeni mintirho True. I'm getting one anyway. Hleka. Nhlekani Bootpet minjani? Fokele botwa mina minjani? Kona ke akungheneki cancel ku kota ku nghena. Hey, okay. Loko a ku ri ndlela ya TV na TV na vombanga na ta va kona yi. Bootpet mina mhaka mina hi leyi. Swi tisa ku va ku ri munhu a ya dyondza for 7 years. Loko a heta a nga kumi ntirho. Loko mo languta ka parliament Bootpet ku na van'wana a ni ri na vasandza ku na van'wana va na matric ntsena mara dokodela loyi a nga tshembisiwa ku ri i ta kuma ntirho a nga wu kumi swi tisa ku va Bootpet vanhu va tshemele va na matric va kuma timiliyoni ende bona vanhu lava hi vona va fambaka va vula mavunwa sweswi ndhawu loko mo yi cheka yi chakile loko va gangisa ti-vote va tshembisa vanhu sweswi va tsandzeka ku ri loko va heta vanhu va swikolo swa ku va makambe Bootpet mina ni ri vumbiwa bya hina Bootpet kun'wana laha ayi vumbiwa bya hina Bootpet fanekele byi amenda la kun'wana vumbiwa bya hina byi boxekile vumbiwa bya hina Bootpet vanhu munhu loyi a nga nghena xikolo Bootpet a hlaya tibuku a ku fanelanga ku ri tshama nkarhi wo langa kumi ntirho swi tisa ku va Bootpet a ni ngo va ta mi byela ku ikhonomi a yi le ku tirheni kahle se tiko ra hina a ri na mali ya kenela ya ku ri nga kota ku thola vanhu sweswo ku taniya ikhonomi a yi tirhi kahle mara vona loko mi langutisa swikhwama swa vona swa phuphuma hi mali leyi ya chuluka swi endla yini swikhwama swa vona swi tele hi mali yin'wana yi wela hansi yi tele ku ri Bootpet ku ri swi swa ku ri ti-parliamentarians ta hina Bootpet a ti na mbilu yo twela munhu ku vava ku ri vona va langutisi
vona hi voxe loko mi langutisa miganga la ku na chaka ku na futa vona a va na mhaka ni swi tisa ku vava ku ri matwa xiyimo lexi hi nga ka xona xiyimo lexi hi nga ka xona Bothati loko hi vulavula hi hetelela hi ku a ku ri betere hi nkarhi wa xihlawuhlawu hikuva vanhu a va tirha na ikhonomi a yimi kahle kambe namuntlha hi le ka democracy kambe vanhu va koka ku tika swi swa ku va ngopfu nemetweni botame nemetweni tlhelo rin'wana leri ri talaka ku va kona na ku vanhu mpela va tirha kambe munhu a nga ti vutisa ku i mbangu lowu a wu ri ku xiswona wu endlaku vanhu va tirha kumbe mbangu lowu hi nga ka wona swi endlaku ku vanhu va nga tirhi ke swi va kona ku hi ze hi va na swilo leswi swi nge le ku hi heteni swe le xitarateni mujolo lowuwani wu vanga hi yini kun'wana mujolo lowuwani ngoti a mi swi koti ku wu pfumela ku wu khupuka wu ya ka level yin'wana mila wu nandziha loko wu tshama wu ri mujolo a wu nandzike Bothati a hi nge kumbexani ni hlangana na n'we a ni la gon'we na mi tsariwangi and hambi xinyori i ri loko i gangisa i hembetela hi ku nga ta laviwa ni byela meno ku ri n'we mi le ka separation 1 ni yimele mali ya divorce 2 hi hambanini na nsati 3 mehe ni mi kuma ni mi vona mi ri nuna loyi ni nga potential ku ri mi nga ni teka hi rhandzana mi ta mi jika n'wehe Bothati mi ku vumbuvumbu mehe le kaya va vuyini 1 mehe hi lunghisini se ni ku okay Bothati me ni chucheni ni ya mahlweni ni lavana na loyi a nga ta ni teka sweswo leswi a swi nge koteki ti tala kusuka kokwalani tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makomba ndlela Nhlekani Bothati na ku xeweta vayingiseri ko va ku tiko leri ra hina Bothati ri hundzuke Banana Republic madokodela lama ya nga le ku terekeni sweswiwani mi ta vona se hi ku ya terekeni ya thoriwa sweswo ende hi leswi nga ta endla ku na lava van'wani mathicara ma-social worker na lava van'wani va nga dyondza va endla sweswo va strike hi ku vona ku madokodela ya strike ya thoriwa hi ku va hlamuriwini ka ku na mali sweswo swi fana na mathicara lama ya nga ya dyondza hi basari ya mfundzo wa rixaka leyi na va tshembisiwini va ta nghenisiwa loko va huma laha yi ta va teka yi va place mara na a va le ku tirheni sweswiwani ka ku na mali na se va ta tshemba ku mfumo swi vula ku wu twa hi strike inkomu Nhlekani Khalanga na muhumelerisi Ncindani kahle Khalanga madokodela lava nga le kurileni va rilela ku thoriwa a va nyenyela ngopfu va nyenyela mhaka ku vudokodela byebyo va dyondzisiwe hi mfumo va dyondzisa mahala loko se va dyondzise mahala va tlhela va vuya va ku hi mfumo u yi dyondzisile u yi dyondzisele yini tlhela u yi nyika mintirho loko mfumo wu ya tshika u nga ha swi koti ku va u dyondzisa van'wana madokodela ku ya mahlweni hikuva u chava ku loko se va dyondzisiwile va tlhela va lava ku thoriwa hi wona mfumo walowo va tlhela va tereka nakambe va ku mfumo wa swi koti ku yi nghenisa xikolo hi endla vudokodela byebyo se vanhu va ka hina va tshiki ku nyenyela a va pfule tisejari va vona ku a va nge swi koti ku tirha na mavona a ni ta tsaka ngopfu loko a vorila hi ku kumbexana va lava ku pfuniwa ku va va xava switirhisiwa swo karhi leswi va nga ta swi tirhisa ka tisejari ta vona ku nga ri ku ri leri ra ku va va thoriwa hi mfumo Khalanga inkomu aye Bothati na muhumelerisi Ncindani Bothati swa vava swinene ku va hi ri na vadokodela va nga ri ku tirheni hi ku va ri ku tlula kwalomu ka 2000 ya vadokodela a va le ku tirheni mara a titliliniki ta hina a ku na vadokodela loko maka swibedhlele swi fanele Malamulele mi kuma ku a ku na dokodela nkarhi wun'wana so va le ku xoteni swinene vadokodela mara va department va kota ku hi byela ku a ku na budget yo thola vadokodela ku ri ku xiyimo lexi vadokodela va nga xona xa tika na lava nga le ku tirheni Khalanga a va tirhi hi ratio ya World Health Organization because ratio ya World Health Organization leyi ya doctor to patient ratio yi ri dokodela un'we ku fanele a kota ku languta swigulana swa 1000
so loko mo languta Afrika-Dzonga dokodela wun'we u va na kwalomu ka 3.5 patient leswi swi nga out of order loko mo swi languta kahle va nge byeli ku hava budget ku ri loko mo languta cabinet ya vona yi leyi swinene tin'wana tiministara va na ti-deputy minister timbirhi we va ka ti-parliamentarians va teka mali ya yi nghena ka health inkomu. Mavonelo ya mina i ku na ku hambana ka mathicara na madokodela. Mathicara lama yisiwaka ka fundza rixaka hi vo va fika ku va kuma ti-post loko va vuya. Madokodela na vona va nyikiwa basari a va fanele va kuma tiposo loko va vuya. Munhu un'wana na un'wana la a ya ku entirhweni a yisiwa hi basari loko yi vuya a ni yi la ku hakeriwa a va fanele va kuma mali. Enhlekani Buthphetha ku nghena ka topic hakanene ku vulavula ka tinsu madokodela ma xota lomu swibedhlele swa government ma xota swinene and ti-patient ti tele ngopfu. Mina ni ti vutisa ku why government yi kota ku thola vanhu ve le handle madokodela me le handle mara vana va la Afrika-Dzonga va lo tshama a va na mintirho ene madokodela malama loko swi fika ka ti-cases ta ku fana na vo sexual assault ani a va swi lavi ku ta hi pfuna ka timhaka teto u ta ku byela ku ri mina a ni lavi ku ya court mhaka hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana. Enhlekani Buthphetha ku nghena ka topic hakanene ku vulavula ka tinsu madokodela ma xota lomu swibedhlele swa government ma xota swinene and ti-patient ti tele ngopfu. Mina ni ti vutisa ku why government yi kota ku thola vanhu ve le handle madokodela me le handle mara vana va la Afrika-Dzonga va lo tshama a va na mintirho ene madokodela malama loko swi fika ka ti-cases ta ku fana na vo sexual assault ani a va swi lavi ku ta hi pfuna ka timhaka teto u ta ku byela ku ri mina a ni lavi ku ya court mhaka ku mina ni huma handle wa chief va ni vitana court u kuma ku ni ye kaya ma swi twisisa a va tshiki ku thola vanhu ve le handle ivi then va kota ku thola vana va la kaya inkomu. Hani amukela vadyondzisi hi ri vuyani ka hi lava vana va n'wina hi mina na mina lembe lerinene ra dyondzo ra 2025 munghana na Nene FM ori hi tlhelela exikolweni munghana na Nene FM makombandlela 12 timinete ntsena ku bela wala ya 13 hi voyele le ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula hi laha ngeteri se la ku vulavula hi timhaka ta eka Mbelu Getle he vavanuna hi yaleyo mhaka ma n'wina mi ri yini ve vanuna mi tele a mi talangi mi vantsongo ku tele ngopfu vavasati se loko xiyimo xi tetani hi huma njhani wo sungula hi loyi ni hlekani a ni ku ni hlekani a va ni twangi 0860002543 khensini n'we mi nga kandziyisa rito sente ri nteka va xinuna ntsena sweswi ku fika laha ka hafu ku bela awara ya 13 loko se hi vuya a nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 nteka va xisati ntsena a hi sunguleni loyi ni hlekani a ka ha ri na munhu la 0860002543 anongona ko ya Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makombandlela ni hlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene ni hlekani njhani Buthphetha hi pfukele njhani papa pfukile ya na nghena ka nhlokomhaka ya hina vavanuna ku va hi teka wun'we kumbe vambirhi kumbe vanharhu a mina ni vona nga ku swi nge endli ku ri n'wanuna a teka vavasati vambirhi mhaka ku ri vavasati lava va hlupha ku ngcono endla sweswo swa ti-corner kicks sweswiya swa ku ri va vhakachela ni va pfuna laha hi pfunanaka koho hi hlayisa vana if va na vana hi fanele hi hlayisa vona a hi sungurisini loko ko va mi ri na sesi mi nga tsakela ku sesi wa n'wani wa sweswo a ni loko a tsandzekile ku kuma munhu wa yehe kahle a ku na ndlela yin'wana a nge dlayi ndlala phela ni vula so se mi nge vi na xiphiqo loko sesi wa n'we a hanya vutomi bya loko mi volaka byawo ni ta va na xiphiqo njhani Buthphetha hikuva a nga koti ku tshamiseka na munhu wa yehe kahle xiphiqo i ku ri a nga n'wi kumanga i ta tshamiseka na ye kahle njhani a kha a nga n'wi kumanga Buthphetha twanana
nkingha i ku ri mhaka ku ri no na ko swa fana loko a va a ri la mutini a tisa swivanana lani vatukulu ni hlayisa vatukulu na mehe a la tlhelo mi kuma ku ri va hava koti ku hlayisa ku n'wana ti kumela munhu nyana loyi a nga le handle a ba ti-connect a fika laha va pfuna na swin'wana na swin'wana cause n'wansati mehe sweswi ni hlula hi n'wansati wa yi one vavasati va na switele ngopfu va vulavula ngopfu va hlupha ngopfu n'wansati wa yi one ntsena u ni nyika problem mara nsati wa mehe so loko na ngetela wa vumbirhi swa va njhani Nemetri. ta hlupha ni nge swi koti ta hlupha hlupha ya yi one wa mbirhi wo swi ta va wes mus lera ku swantswa a va n'wansati wo ka a nga tiveki ku tlula ku va swi tiva ku i nsati wa vumbirhi wa khalanga a nga tiveki hi to tumbeta karhi hi pfunana hi swin'wana na swin'wana hi tumbeta hi endlela swa ti-connection cause swi ta biha ku ri loko se ntana stili na loko no lava ku n'wi teka na vo vavasati hi mhaka ku ri miti va ta nghena a va pfumeli u tisa a va pfumeli n'wanuna a endla swin'wana la tlhelo va na switele ngopfu loko a za a kuma we u ri one u lava ku tshama na we ri one a ku khoma u ri one a nga lavi munhu un'wana la kusuhani na yena se lavan'wani va hanya kwihi hi ku mi le ku ngungumeleni kwalaho ka switwa tinhlayahlaya ti le henhla ta vanhu vo ngungumela swi kahle hi ndlela yaleyo me butsati and vona nga ku swi kahle hi ndlela yo va hi ngungumela hi ndlela yo endla sweswo a va dlayisi ndlala loko hi ngungumela a va pfuna hi swa le macheleni na vo va pfuna hi swin'wana na swin'wana swin'wana na swin'wana nemetweli botome enkom 0860002543 a hi kumeni un'wana hi twa ku hi angula a ku yini eka mhaka leyi hi bulaka ha yona a hi ringeteni loyi nhleka fika njhani hi pfukeli papa ngoze ku swi kahle vavanuna va nga vi selfish hi ku loko hi languta especially la South Africa tijele more than 90% ya vanhu lava nga tijele i vavanuna la switarateni loko hi karhi hi famba hi kuma vavanuna lavo ku penga vavanuna and mi n'wi vona munhu yaloye a nge hi kateki n'wansati va sesiwa hina lava va ta tshama va ndla va dzindzeriwa la makaya leswi lava hi teka vavasati loko u nga tekanga a fane munhu n'wanuna un'wana na un'wana a ri na tirinyana ya vavasati mavonelo ya mehe kambe loko va va tiri njhani ku ri ku i ri va karhata un'wana mi yingiseri la va na swicele ngopfu swi nge koteki ku va tata loko mi va tisa ni muti wun'we la swifuwo timbuti la kaya la nemetweli papa a ni tivi ku kumbexana hi mina ni nga va twi kahle kumbe hi vo va lava nga koho network yi nga ri ku kahle ke a hi siku neni undza ya le mavhengeleni ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa afrika wa vulavula a hi ku tumikiselo wa mina 0860002543 nangona ku ya afrika wa vulavula hi le ka munghana lon fm ku fika la ka hafu ku bile awara ya 13 ni ta va ni kha ni vulavula na wa xinuna ntsena loko se hi vuya mahungu na misava eka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava awara yambirhi se ni bula na wehe wa xisati mi hi byela ku mi nga pfumela ke na ku loko mi ala mi ta arisa hi yini a hi amukeleni loyi inhleka Botfet papa Vugin Kalangana hi pfukeleni ka vona bot na lembe rintshwa lembe rintsana le ka n'wina ni xikala vitu a hi papa mhaka ya vasati vambirhi ya hlupha leyiwana ni ni vona swo hleka kahle kahle ni vona onge swa antswa hi vana loko mi hleka mi langutela ku andlisa ku yini munhu loyi mi langutela ku a hleka na n'we ntsene kumbe a hleka na wun'wani mi langutela ku swindlisa ku yini swa fana hambi i tshama na yena i nga tshama na ya kha hleka na van'wana sayitini muti swi kahle swa ku i vhakaxa kunene i tlhela hi mavonelo ya mina se mi ta vhakacha ka vangani so hikuva vavasati va tele ngopfu vavanuna va kayivela un'wana wa ku heta ku vula rito rin'wana ni nge ri vuli mina ra ku van'wani va le tijele van'wani va a vula ririya rito ni nge ri vuli mina sweswo nga vhakacha ka vangani a ni hi ta kuma yaloyo maybe a ku tsakisaku
ti nga kota ku hanya na yena swi tsandza hambi ko tijola kunene n'wansati wa wa a swi kuma i mhaka yikulukumba ngopfu me tate nge tleli no tlela ni vula ku loko mo ya fika ma hlamusela muku nkata mina ni lava ku teka nsati wa vumbirhi ene lexi ndlaku ku ni lava ku teka nsati wa vumbirhi i mhaka ya ku ni twisise ku ku na vavasati vo tala lava va nga le ku hluphekeni va nga hava vavanuna se na ku pfuneta ku na vo va va na xindhuti lexi we nga na xixo xa ku we na muti na vona ta va ndla tani a ni tshembi koho n'wansati la nga pfumelaka sweswo bote hi ta swi twa ku ya kumbexana loko tshika ku ri na probleme ya kumbexana ku na swihlangi la kaya ni yi vekaveka kahle kumbe a nga swi twisisa mara njhe a ni voni ni nga ti vangela poison poison mi vula yini la ni nga dyisiwa poison poison leyo a ri peli ya mpela ku vula sweswo ku na ku teka nsati wun'wana nga ri na problem ya loko na problem ya kumbexani mhani la kaya swihlangi a va swi kumi ni kota ku hi tshama hi vonisana kumbe voho loko ku ri va swi twisisa va nga ni chuzela loyi va va lava ku yena kumbexani swi nga antswa se kasi lava nga na vambirhi vanharhu mune va swi endlisa ku yini va swi sungurise ku yini hikuva koho lava nga na vavasati vambirhi vanharhu un'wana na n'wi tiva wa tiphina tshama tsakini mara masiku lama a swa ha talangi bro i swa masiku lama leswi ni vulavulaka hi swona ni vula swona ku va nga va ri kona mara a nhlayo ya kona yi nga va yi ri hansi nyana hi mhaka ku chava poison wa famba wa famba futhi loko wo vi tirhatirheni nyana ri na swilembani nyana tikhampanini wo twa ku se yena ku teka mali a nyika luya ya hlupha nhlokomhaka leyi botpete ni vitwini papa ko tanki khalanga n'we mi nga na vambirhi ka hi byeleni mi sindlisa ku yini 0860000254 a swi ta pfuna na la ka lava va nge na ndzeni ka vutoya la enhlekani botpete papa kanjhani botpete hi pfukeni minjhani papa mina hi pfukeni topic na yi ka botpete vavasati lavawani lava hi nga va teka va lwa ngopfu loko va lwa hi le mbilu hinkwayo a va pfumeli hambi wa byela vavasati hi pfuna a nga lavi ku pfuna n'wana u lava yena a ri yexe ni vula ku mara n'wina laha mi nga koho tanihi n'wanuna a ni vutisa n'we tanihi n'wanuna se ku ri nyimpi leyi nge le ku yilweni ya ku kumbexani mi nga kota ku teka vambirhi vanharhu mune hikokwalaho ka ku va ku ri na ku kayivela ka vaxinuna n'wina na n'wina mi yima na yona na ma yi seketela na mina ni seketela ngopfu botpete kahle vavasati lava hava vona va le ku jikajikeni va hava vavanuna mara mina sekwani ka ha ku boha un'wana tolweni ni ya kumiwa ni mina yena hi nsati se hi le va lwa ngopfu vasati a va lavi ku twa nchumu va lava ingaku vo va pasi va lava va ri voxe so ka ha ku ndliwa yini emeni ni kumeke na un'wana na yima u biwile ende a na ha sungula ku vulavula a wa mina kahle kahle Dimitri hi lero hi rindziwa ngopfu a va lavi le ka nchumu hi lero vana va vona va ri voxe nga ko va pasi botpete Dimitri i mathandzima le ka madyosi exitaxeni botpete hlayisekani ka vadosi xitasini 0860002543 loko ya Afrika wa vulavula le ka Bugana Lone FM makomanya mi nga heli mbilu va mani na ku ta mi nyika nkarhi kahle loko se hi vuya mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ndlela yaleyo se loko hi heta ku twa ku mahungu ya awara ya mbirhi ya ta yimise ku yini ni teka ra n'we ritsengo va xisati a hi tweneni la enhlekani hlekani khalanga minjhani papa mina hi pfukile minjhani hayi pfukile a khensa ngata hi khalanga nkarhi lowa wa khale wa vakoko wa hina na la ta mi kombisa yini swin'wana la ta mi kombisa swin'wana ku a swi nge hi koteki nkarhi luwa loko ku tleriwa amutini a ku fanele ku rhandza n'wansati a pfuka masiku lamawani ku rhandza n'wanuna mani twa khalanga ni mi yingiseri
se a ni ta vula leswiwani swi nga ka swi nga koteki hikuva vavasati va sweswiwani swi tikombe ingaku loko swi fika ka timhaka ta masangu Oi! Network it's me. I don't know 08600024. Mina kuzani mi nteva xinuna vulavulani. A ni nga lavi mi vulavulela vaxisati va ta vulavulela. N'wina vulavulelani n'wina tanihi va xinuna ku loko xiyimo xi titani ve ri vavasati va tele ku tlula vavanuna. Se mi ri yihi? Nhlekani? Aye Khalanga. Papa mina. Mi pfukile. Hi va tomi hi nga vona puti. Hi pfukile. Nhlokomhaka ya twala ende yi na ntlhontlho swinene. Khalanga mi tiyisini vavasati va tele swinene ku tlula hina vavanuna. And but hina hi dyiwe ngopfu yini i timhaka ta tijele sweswiwani ku na mhaka leswi swa tinyawupe sweswo swiphiqo ha swi tiva se xivutiso i ku se hi ololoxa njhani xiphiqo lexi xa ku hina a hi talangi ku tele vaxisati hi lava ku ololoxa xiphiqo swivangelo se ha swi tiva leswi hi nga ta lunghisa hi swona i kuma ku loko vavasati lava a va pfumela ku hi teka vavasati van'wana kuma ku hi va na 2-3 a hi ta kota ku hunguta nhlayo leyi se sweswiwani vavasati lava a va lavi no a mi swi tivi sweswo ni ta va twa ni hi ta va nyika nkarhi wa vulavula mina ni vutisa n'wina mi ri yini mi ri loko ko fanele ku va va pfuniwa i ku va hina va xinuna hi teka vambirhimbirhi vanharhu mune hi swona sweswo a ni na vanhu lava va khale Khalanga a wu nga teki sati u nga rhanga u vulavula na nsati wa wena a mi rhanga mi twanana ku no n'wangezani a ni vona ku ni teka un'wana a ta ku pfuna la kaya loko a nga swi pfumeli a wu nga ta fostela ku nga teka nsati mara loko se i cini lexi a xi endlaku va pfumela hi ku mina hambi kokwana wa mina Jimo a ri na vavasati vangani 1 2 3 vanharhu vanhu lava khale Khalanga vavasati va khale a va nga ri na vuciva a va swi tiva ku no loko a ta mutini u ta kota ku endla yini ku kurisiwa muti na ku a va kota ku rima a mutini swakudya swi tshama swi ri kona ku a ku rimiwa ndyangu u kuma ku u andza ku ya mahlweni mara va sweswiwani ku va rhangisa ngopfu ku va vudyela ku u lava ku dyela a ri wexe n'wase vavasati lava hi xo xi nge le ku hi dlayeni ngopfu sweswo hi marito man'wana miri loko vavasati va nga ri na vuciva n'wina a ni ta vulavula na n'wina sweswi mi ri na vavasati vambirhi vanharhu mune ntlhanu hi ndlela yaleyo mina ni ta va ni ri na vanharhu se va na vuciva se va na vuciva a va lavi nchumu hikuva i vudyela leswiwa swo kuma ku u lava ku dya a ri wexe a ku na munhu un'wana a lava ku a dya na yena ni peceli mi kuma ku mo hleka na yena handle loko va swi kuma i nyimpi khetseli swinene tlhelo rin'wana leri va nga ta na rona muyingiseri laya a hi tweneni va mhani ku va ri yini swi twa longeti va mhani hin'we mi nga na xiphiqo laha hi mpela mina xo xiphiqo lexi 0860002543 kambe sweswi a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava wa rihambiri ya tamise ku yini 0860002543 i nomboro leyi hi tirhisaka eka nhlekani lowu hi ndlela yaleyo munhu loyi a nga hi pfuna mhinga leyi a nga swi ndlangi kahle na vuyavuya mana swa ni tikisela kambe a hi sweswi nga sala timina ta 30 hi ta heta mara a nga swi koti munhu loyi u tirha na yena n'wi byela ku nti a nga swi koti ni tirhise ku vava 0860002543 a hi amukeleni un'wana muyingiseri se hi lava ku bula na vaxisati ve rin'we mi onhako xiyimo xa ku ololoxiwa xiphiqo lexi xi nga koho xa ku vavanuna va tele ku tlula vavanuna vantsongo ku ka vavasati lava nga tata tiko leri se vavanuna va tiyimiserile ku ololoxa swiphiqo leswiwani va mi patsa mi va 2 2 3 3 4 4 n'wina ma ala wo sungula hi loyi nhlekani mani aye bethe sesi wa mina mpfukeni ayi pfukeni ngopfu
Porque la cancer swinene mi ta ni khomela a hi mina ni ta ku na tinhlokomhaka i muhumelerisi ene ta hi tsakisa tona leti ta ku vulavula hi swa vutomi ta hi tsakisa Dr. miri yini mina ni ri va bava lava va hi blame vona mari na vona mina ni tisa ku na vona va na tona hi mhaka ku a ni nawu sweswi Dr. a wu va aleli ku va teka 3 or 4 a wu va aleli nawu manje komba ku na vona va swi lavi a va teki mara a ni riveri ku sungula ku approve n'we mi nga head office na nawu vula sweswo ku approve n'we yes a vona vhele va vulavula ntisi va papa ala hi swi lavi Dr. na mina ni nge pfumeli hi mhaka ku loko u sungula Dr. u pfumela ku okay a ngheni manitsonga va ngheni va suka loko manitsongo se va fika va la ku fika va susa n'wina xitulwini njani ivi loko va heta va tlhela va mi chelela na poison papa lava ngo va chava poison na hina hi chava yona poison ku loko u pfumelela va manitsongo va nghena va fika va hi chelela poison hi vana va hina va kula va nga ri na va mama na swivona se hi lexi hi xi chavaka loko va fika la kaya va fika va hangalasa u kuma ku mi na papa hi hanya kahle la kaya mara loko va manitsongo lava nghena ka hanyi kahle ku tshama ku kha ku nwiwa Dr. hi chava xexo ni pfuneni ku twisisa laha sesi wa mina vavanuna va kala yes loko ko va ku ri na n'wana wa n'we kumbe sesi wa n'we kumbe ndisa ya n'we a nga hava nuna a kha nga n'wi a hetelela kumbexana a twanana na vavanuna va miti yin'we ya lava va ngo va na miti yin'wana kumbexana vavanuna va van'wana vavasati swi ta mi khoma njhani swona swi nge ni khomi kahle Dr. mara loko mo twa ku i tekiwile a mi nge tsaki hi ta tsaka ni un'wana na un'wana vhele u lava ku tekiwa a nga kona Dr. wansati lowu a nga lavi ku tekiwa hinkwavo hi lava ku tekiwa mara problem loko kumbexana yi hi vuyisela back ka mhaka leya ku hina vavasati a hi rhandzani loko ho sungula hina hi rhandzani kumbexana xiyimo lexi a xi ta va right Dr. hikuva hi ta kota ku hi va amukela ene mi ta twela na vusiwana ni tsakisa hi sweswo miri vavasati mi yana mi rhandzani loko a mi rhandzana himpela mi ta twela na vusiwana ku hayi munhu wa Xikwembu a nga na nuna ka a wu ti ta tshama haleno hi ta exactly Dr. ta hi ta twelana na ku vava vhele ku a fana na ma-twins va twelana ku vava loko twins lerin'wana ri nga ri na nuna a ri a hi teki hi ri vambirhi mhaka ku hi nga tiyiwi mara ka hina a swi koteki mhaka ku hina vavasati a hi rhandzani Dr. mavona se hi vuyisela back to ka mhaka leya ku a jelaselana pfumela tani u ta tekiwa na wena hi xerha n'wanuna loyi unduku tlhela ku va wena u tlhela ku jelazela mina u lava ku humesa mina ku ve hi mina loyi nga tlhela u pfumela ku no a ku na mhaka hikuva vavasati va xona a hi tirhisaneni hi khomisana ntirho lowu hi humela mahlweni ma swi vona ku yi njhani Dr. se hi yona mhaka leyi endla ku hi ari hi mhaka ku ra hi rhandzani ena ku na munhu se matsaka ke loko se va phohla kunene vavanuna lava hi ku va phohla va ka va ringeta ku ya pfunapfuna hala na matsaka yona hi tsaki mara mina lexi ni tshamaka ni kha ni xi vula masiku hinkwawo Dr. ku loko a phohla aya ni nga n'wi voni swa antswa se u ta twa ku vava loko vhele se u find out ku ri hayi u tshama na ximanimani na ximanimani mara loko va phohla va fani na mina ni la Mamelodi a phohla ya swi endla la a xoxangula a ni nge n'wi voni mbilu hayi yi nge twi ku vava mara loko a swi ndlala next door hi swona ku tlhela ku swi va problem Dr. mavona so loko va phohla va ya kule hi nge elwi na vona hikuva hi swi tivi a va hi kombi futhi va hi hloniphi ku hi ze hi lwa na loyi muyingiseri a heta ku vulavula ku u biwi hi timpama siku leswi swa tikomba ku u swi amahlweni ka nsati ene nsati a nge swi pfumeli Dr. se swona a swi nandzika na swi right mara i xiyimo hi laha u ta endla njhani hikuva mi rhandzani hi mhaka ku a hi rhandzani Dr. hi mhaka ku a hi rhandzani un'wana ri la hi di tele muhumelerisi wa mina a hi tweneni ku yi famba njhani swi loko a hi hatiseni ge a hi teke hi nga teka un'wana hi nga se ya mavhengeleni kumbe hi sungula hi ya mavhengeleni a hi yeneni mavhengeleni andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ila hi nga komi yingisela Munghana FM ku tisela na ko Afrika wa vulavula a hi yeneni ka lava inhleka tate minjhani ukule mjhani khalanga epfokeli miri yini n'wana
mina ni ri loko ku ri mina a ni ta pfumela hi ku langutisa matshamelo ya swilo na ku langutisa vutomi lebyi hi hanyaka byona ka masiku lawa ko va hi ku heyi vavanuna va hina va na vukhukhurukhukhuru ngopfu Vutheka loko se o ze a kuma n'wanyani hala handle hala maendlelo ya kona hi yo ya nga biha loko a swi endliwa xikhale ku fanele swi endlisiwa xiswona xikhale maendlelo ya kona munhu loko se a kume un'wana a nga ha ku voni Vutheka a nga ha ku voni khale ve avandlisa kwini hi ku n'wamba khale n'wina ve avandlisa kwini khale a no va wa khale ngopfu mara na swi tivanyana ku khale a va sungula va vulavurisana na Manuhulu la kaya leyi Manuhulu va pfumela ku ri hayi yana ni mahlweni se sweswi a ku ze ku va na permission ya nchumu vo endle hi ku rhandza se hi swona swi endlaku ku vavasati va nga pfumeli hi ku na yena munhu u titwa a nga ri na nhloni a nga nyikiwi that dignity kumbe nhlonipho leyi a wu deservaka kambe loko n'wina mi kha mi tshameli mi langutile a mi swi voni ku vavanuna va kala xiyimo ha xi vona se loko mi kha mi xi vona a mi twelani vusiwana a mi twelani vusiwana hi xin'wina loko a ku ri mina hi ku tiva vutomi a ni lo hanya malembe mo tala ngopfu hi ku va ni ve na ntokoto wa mina na ku languta hi ku ni munhu wo pfula matihlo ni languta leswi humelelaka loko a ko va mina hi nkarhi lowu loko a swi endliwa hi nhlonipho luwa a wu ri kona khale hayi a ni ta pfumela mara hayi leswi swi endlisiwaku xiswona masiku lama hi swona swi endlaku ku vavanuna vavasati va va na ku kwata lokuya na vukweleli bya buti va kha va dzivula emintirho n'wana ni nga twa va kha va vula kona kambe ma swi tiva ku veri na nawu lowu wu pfumelelaka ku munhu a nga va na nsati wa vumbirhi sweswi wu vula sweswo ku loko ni nga swi teka nsati wa vumbirhi ni fanele ni ya tshama hansi na nsati wo sungula ni ku ni hlekete ku swi endlisa leswi hi swona swi fanele swi endlisiwa swona i nawu lowu humaka ka customary law and customary law masiva ku ri hi yona yi recognizaka ti-traditional marriages so hi swona sweswiya a swi fanele swi endlisiwa xiswona mara hi mhaka ya ku heyi hayi masiku lama swilo swi endlisiwa hi ndlela yin'wanyana phela n'wina mi le ku fananiseni vukati na ku hlekisana a ni ku hlekisana a na kini a va nga ta vula va ta mi byela ku ni le ku hlekisani na n'wana kambe se va la ku ndla vukati va vula se va chava hi ku ve n'we mina vukwele mina bothete mo ni mi byela swin'wana loko mina munhu o ta ka mina a fika ku ri wa ni rhandza a ri nuna wa munhu ni n'wi byela xikan'we ku a ya byela Manuhulu va ta hi voxe va ta ni gangisa loko u tiyimisele ku ni endla nsati wa yena a byeli vona ku heta timhaka ti fika makumu swikulu swi tiva ku swilo swi ta kota ku famba kahle iko byela Manuhulu va byeli vona ese ku va na nsati a wa ha vulavurisi wena i vulavuriseriwa hi hi nsati wa wena a hi amukeleni un'wana loyi nhlekani minjhani sesi wa mina hi pfukeni minjhani n'wina pfukeni a khensa masitova leswi swi endlaka ku swi tika i yini loko a ndyangwini mi nga tsakangi n'wina mi ri vambirhi loko ku ya ta wa vunharhu ku ya endleka yini loko ta va vunharhu ku ta va wu ri vona a ni hi le ku pfuneni rixaka ka n'wana mani mi ri pfuna njhani rixaka n'wina mi kha mi nga ri ku pfunaneni kwalaya ndyangwini mi vula njhani se masitava va kona vatswari lava mindyangu leyi ku nga na n'wanuna mara n'wansati wa kona loko a fanekele vana va kuma swo kuma mali leyi fanekele a rhanga oma mikolo a kalakala a huwelela swi tika se loko ku yata munhu wa vumbirhi mi ta va vanharhu ku ya endleka yini se n'we marito man'wani loyi a nga ri ku na ntamu wa ku kota ku hlayisa wa vumbirhi wa vunharhu a nga ngheni ka swilo a rivali hi ku i ta xanisa mimoya mimbirhi hi ku i xanisa moya wo sungula
se n'wina hi ku ya hi n'wehe loko mo va mi ri mutini lowu mi dyaku mafurha ivi mukhalabye wa fika va ku na wa vumbirhi mi ngo vileli ani loko a fika i ta fika a tshamanyana ivi a laveriwa na ndhawu ya yena na yena a ya tshama ivi nampundzu buku yi te ya hi ya pfuxelana hi jika ya pfuxela hala ivi wu tshamiwa loko va nga ri kona na swi tiva ku a va kona hala va hala ya loko va vabya na swi tiva ku ni fanekele ni vitana mani a ni vonisa mara criteria yikulu kumbe mhaka nkulu i ku i fanele ku va ku ri munhu loyi swi tiveka ku wa swi kota ku hlayisa a nga xanisi mimoya yin'wanyana hikuva na loko a nga khanga swi koti ku hlayisa lowo sungula ivi a ya teka wa vumbirhi i ta tlhela a landza wa vunharhu a landza wa vufoma i ta va ri ku xaniseni ka mimoya futhi loko i ta tlhela banga rizondho ka vanhu lava ya va zonda na va twi ingaku mani a nga ku mani hi yena a nga ku ri hi ku hinkwenu swi va swi ri ku faneni ma swi vona kambe mi swi hleketi ku a nga teka wun'wana ivi xiyimo xi vhe xi cinca se xi va kahle mi kuma kumbexani a tsandzeka ku hlayisa hi mhaka a ngungumela a hlayisa loyi a xihundleni swi talangi a swi talangi ni mi twisisa ku na vanhu va khale loko mo va langutisa ndyangu yin'wana ma swi vona ku na ndyangu lowu na sweswi loko mo langutisini vanhu va kona lava nga vakulukumba ma swi vona ku xiyimo va kule swi kha no vuyeritsa maqingo lelera kambe a tweni rin'wana hi loyi ni hleka minjhani tati hi pfukile mi njhani okay sesiphoxi inkomo bophephe mani ta pfumela hi mhaka yini vavanuna va xota ende loko va xota lahawani so u ta swi endlisa ku yini un'wana makwerhu u kuma ku na yena u hava leraku hi ku ya hi n'we twanani bophephe swi pfuna hi mina ku ni nga pfumeli ne u kuma ku munhu wa mina nuna wa mina ni khana ku hayi nuna wa mina hi vambirhi ivi se ni twa ku se i gay kun'wana ma swi twisisa a swa ti sweswo ni swi tiva ku nuna wa mina tekiwa hi phoxini ma swi vona dani ya ku ni na swi ndleki ni vula ku hina namuntlha a hi teli tesiphoxa hayi kona ka hi te vavanuna a ni ali mara leswi hina hi nge le vulavuleni ntsona hi vulavule zo sweswo hina hi vulavula hi ku vavanuna vantsongo hi nhlayo loko va fananisiwa na vaxisati twanani hi laha hi nga kona sweswi na swi twa sweswo loko hi wa xisati i nga pfumela loko n'wanuna a ku a hi tekeni na sesimanimani na sesimanimani hi mhaka wa vona va le ku hluphekini mi ta vavasati va mina mi ri vanharhu mani ta pfumela leswiya swin'wana hi vuli swona mhaka yikulu mani ta pfumela mhaka yikulu ku respecta manuhudu loko ku hi mina ku respecta lavaya ni nga va kuma ntsena ku nga vi ku mina na dya ni ri wexe wa swi twisisa loko ku mina ni matsongo mara manuhulu a ku vi vona va swi tivaka va swi approva ivi loko va swi approva laha ivi mi respecta na loko ku mina ni matsongo ni nga pfumeli ku ve mali hinkwayo a swi vi swa mina ma swi twisisa a swi vuli ku manuhulu va poseriwile mali na va dyile na vana va xaveriwile timpahla na ma swi twisisa se leswi van'wana vavanuna va masiku lama va tshembeki ke va nge swi koti sweswo loko va kuma un'wana va vhe va ya ka yena n'we va khala va ha ku chiki swa fana hambi mo a va tshembeki loko va nga tshembeki a swa swi tiveka ku i mani u tshama na mani dani ya ku swi nga tiveki kuma ku mi 15 ma swi twisisa a ku pfumeriwi ku sweswi ka xota hlayile ku xoteni vavanuna va le ku xoteni vheke ene vavanuna lava nge le ku xoteni i vavanuna va mampela va mampela ma swi vona mi 15 ni mi twisisovile komke sisiphuxe babayi a hi kumeni mavhengele hi ta vuya hi teka lava va nga ta hetisela ndzhaku ka leswi
Ramtanda kona inamutla ikumengwa timineta aisiba awara yambiri maunge msava na meisho justice machines kusuka kwalano mingena xikaongaonga nongona ko tsumba na mina kuta ku ri na Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya mchangani hi Ravuntlhanu leri mina le studio 1 amasingita mall hi le Giyani hi la hi nga koho a hi tweni nun'wana mani hi loyi nhlekani Aye, but I'm booking. tata wa mina hi pfukile hi ngovo Hi pfukini. Okay. Mhaka leyi yi hi kambirhi. Ene loko yi ri kambirhi ni kombela ku rhanga yi nava ka mani. Mina loko ku ri mina number 1 a ni na problem. Na sweswi ni vula ku a ni na problem ene hi tshame hi vulavula hi swona ka hina. Na 17 years ni ri na baba va ka hina. Ni va kombisa ku ri loko ku ri ku ni tsakela a ni nge vi na problem. Ntsena loko Mi fike njhani vona kona? ku n'wina hi fike ka ku nkarhi wo tala va kumeka va nga tirheli kusuhana na mina. Mhaka conversation yi sungule kwalano ka ku hi ku mi kumeka mi ri kule mi ri hala mi ri ka province yin'wana mina ni ra loko ku ri ku nkarhi wun'wani mi vona ku xiyimo xa mi phusha ku mani lava kusuhana a hi laveni mantsongo lava loko swi koteka va nga ta tshama na n'we kwale loko mi vuya hala ka hina mbuyini or va na muti wa vona mara swi tiveka ku mihala sweswi mina loyi hi ri vambirhi hi laha mhaka yi nga sungula kona problem leyi nga a mi ringeta ku ololoxa xiphiqo xa yini la kumbe a mi ololoxa swihi swi nga se humelelaka okay number 1 a ni langutisa yi tirha ku a ni lavi va tumbela va tsutsuma va ya hala na hala va nghena hala va huma a va kumeki va recovered in terms ya ku va u kuma ku va pfuna hi swa le kamareni na hi ku va swekela na ku va hlantswela loko mi nga ri kona hala tlhelo ku ri ku hi tele hina vavasati a hi pfunaneni eka ni wun'wana loyi a nga hava hi hunguta nhlayo ya vavasati lavo pfumala vavanuna mara sweswi problem i ku hina va ka mhani hi na vuciva hi na makwanga hi na swicele hi na ku ka hi nga rhandzani i ya kwini tele ku ni tekela nuna kasi nuna wako i ball pen a ngo hoxiwa a ngo tekiwa i hoxiwa xikwame ku hlaya ka mhani maleke a ni hoxerha na ku hambiloko ni ri nexe a ni a ngo tshama a ri na mina na le kamareni a hoya masiku hinkwawo hambi ni ri nexe se why hi nga sheri loko n'we mi nga yangi a pfa a pfuna van'wana loko mi ni nga swi koti a pfa a pfuna van'wana hi shera a ko hela nchumu laha miri wa yena n'wanuna ku ngo va timhaka ta ku loko ku ri ku a tsandzeka hi swa le mandleni ku va yo problem mara sweswi ntsongo swi nga kona hi ta phemelana futhi sweswi swa olova hina vamasati va vo tala va masiku lama hi dyondzekile ha tirha mina tirhela na timovha ta mina lero ku sapota vana or ku sapota muti a ko va problem loko sweswi mi ni kha ni kota ku xava swakudya ni kha ni ndlalani sweswi mali yin'wana ho teki extender hi teki hi layinini hi teki hi layini mhaka ku yi kona mara loko ku ri na mantsongo hambiloko mantsongo a nga tirhi ha swi kota ku hi phamelana na le ka mantsongo hi tsandi yini ku va hi kota ku vulavurisana ku papo leswi mi nge mi tsakela ku teka un'wana n'wansati hi ku vavasati va tele kumbe ku laveka un'wana la mutini hi ta vona loko ku xaviwa swakudya a ni mali a hlanganisa a ni sweswi hi ni hi vambirhi ha katsa a hi katseni se hi hlame le ka muti luwa wa mantsongo se problem hi leyi hina vavasati a hi rhandzani hina vavasati hi na swicele hi na makwanga mara na vo vavanuna wa n'wi pfumelela ku teka mantsongo heyi munhu loko se a xave xikete xintshwa mhani leswi a xa khale ve ri xihlakarile a wa ha chekiwi kahle se va tshama va ri le ka mantsongo swi nga heli ku ri ku a ho fanekele stile na mi mara ni voniwa na ha ri na nkoka ni vonaka na ha sasekini ni vonaka na ha ri kahle mara se munhu ta tshwela le ka mantsongo ntsene mi ni siyiwa haleni hambi ku se ni na 17 years ni ri laha mutini lowuntshwa loyi i xikete xintshwa xi sasekini se ku bombiwa na vona ntsena hi lama swicele swi sungulaka kona kumbe na makwanga na ku biha mbilu ku tali ku fika mantsongo se a na ha chekiwi ive swi sungula tinyimpi ku sungula na vuloyi swi sungula tinyimpi na hi na vuloyi butpet
Nimetwini sasa mimi. Nimetwini. Hey, katika. Alright, inhlano tumeleta iseba awara ya mbili kola kamgana lode na FM bakobandela 0860002543 nakoloko ya Afrika wavulavula hele kamgana lode FM na mkhensa vashinuna na swi tiva kumele ku yingiseleni na khensa swinene ku mi teka xiboho xa ku mi nga kayakayisi muhumelerisi wa mina mi fonafona un'wana loyi nhlekani mani minjhani botpet mi pfukeni minjhani mani epfukeni I can't. Vulavula na mani Masanganya hambi hi vo botpet lava ku mina ni tolovele vona ka Afrika wa vulavula ku va hi kha hi famba kahle njhani se mhani Maswanganyi va ta na tin'wana a ni mhani Maswanganyi va mi byeri ku se mi le moyeni ivi mina ni mi amukela n'wina tanani na ta n'wina mani ta mina ni ngo twa vanhu va nga ku va tikeriwa nyana hi mhaka ya ku vavanuna va teka vavasati vambirhi se mina ni twa ku nga ri xiphiqo wa swi tiva u swi tivi nuna wa wena i na nsati n'wana na n'wana nkatikulu loko nga n'wi tivi se a swa ndzi i n'wi tiva nkatikulu na wena ka botpet leswaku vutomi byi kota ku ku olovela hi ku loko i nga n'wi tivi still i kona n'wanuna un'wana na un'wana i na n'wansati hi nge zi hi vula ku hambo va yini hambo yini o ke nga swi tivi se lava ku fihlerini swi kahle se na loko ku ri ku botpet a nga ku fihlelango kuma ni vana munhu vana i vana mbewu i yin'we vana hi makhisimusi hi nkarhi wo karhi vana va tivana hi ku va ta tekana va hlola kumbe va nga se ku xiya kwihi a ku biyangi nchumu botiphet ka mhaka yaleyo lexi nga kona ko va mhaka ya ku vutomi byi ya mahlweni ka vavanuna n'wansati ya nga tekiwa a tshamaku kaya ka yena n'wanuna a nga lava hi laha lavaku ha kona wa swi tiva a wu swi tivi swi koho se mhani ta ku va mhani hi nga pfa hi hlupheka hi swilo leswi u za ku va na timholo wa makaya hi mhaka nuna i wa wena i ku rhambini i ku veke kaya botiphet se i karata hi yini i karata hi yini botiphet ku karata yini kwalani wa swi tiva a wu swi tivi vavanuna va na n'wansati wun'wana se loko swi tiva swa ku vevukela ive na hi blood a yi nga ku hluphi ku wa swi tiva ku tlula leswaswo i nga swi tivi na loko wo wa bita va kota na botiphet na loko i famba we fambaku kwaleyaku kona n'wangu na n'wanuna na hi ku loko lexi nga ku susa xi ku yisa leyi aka Maswangani a ku ri ku lava n'wanuna swantswa i tshama kwale ka Maswangani kumbe i tshama kwale ka Khalanga a ni we lava n'wanuna loko i ya kaya n'wanuna ana we se kahle i joyina va lavaya vo i ya lava va van'wana a hi tshameni kaya hi hlayisa vavanuna lava hina lava hi nga kombi i n'wi tsakela swinene hi ta ku tsakela n'wanuna wa karhala i ta karhala mi tshama kahle mi tiphina loko a ri na matimba yena a reti hi yena a ni hi wena swi nga zi swi vanga madzolonga phela vanhu loko mi twa ku botpet vanhu va dlayana vanhu va endla leswo karhi i vikwele byo hlupha ku vanhu n'wi tshika ndla na matimba ya yena loko se a karhele mi ta hanya vutomi mani a ni na matimba mene n'wansati a ni swi tivi ku n'wanuna endlise ku yini we vavanuna hinkwavo va tsandzeka ku tikhoma we wanuna we i ta n'wi endlisa ku yini mani hi ku vavanuna hinkwavo swi tikombi nga ku va tsandzeka na Solomoni loyi ri na vutlhari hinkwabyo mara vutlhari bya ku a nga vi na vavasati vo tala a nga byi kumanga na va Davhida hinkwavo leswi vulaka ku ri xilo leswiwani a hi swi tivi ni n'wansati mara no tibyela ku a hi tshikani vavanuna lava tekakunene hi va vona na n'wina botpet vavasati lava tekani hi va vona mi nga va bi xihundleni ngopfu hi ku swo swi vavaku va tekeni hi va vona hi xewetana ni n'wi tiva ku mani Maswanganye ni khensini bye mani Maswanganye ni mina meni na vona vakatikulu va tele ma va tiva na va tiva ni swi n'wi khoma kahle ni twi ku vava hi swona mina ni mi twini mani loko nga n'wi tivi ni ta ku dlaya mos ni mi twini mani inkomo
nakona ku va humelerisiwa hi Cindani Eric Mabasa a tlhava yena nga tshama le studio 2A mina ni khalanga Pat Matsevula a ni ku tisela wona ni ri la Masingita Mall a studio 1 ka ni famba na Sunduza wa Kaminga mi va na siku lerinene ku hela ka vhiki ka n'wina a ku vile kunene ku dya i ku engeta nakona ku dzumba na mina wa landzela endzhaku ka mahungu ya misava na Misho Justice Machines tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela